siriimu Gideon bw'amazina nkuko bayanjura turi muri Mbarara enshonga no kurangisha kwa siriimu umwanya wo nyine Julius nakongera gushobora abwaci ekibakikora gishaha binabebe mbese n'ibindi biki Julius twakwakira mu Ageihangwe niye nakera we bari munonga ndikuzirimpa Julius ndi regional coordinator Southwestern Network of Aid Service Organizations turiyo muri Mbarara munuya ahabwa akakooko ka siriimu akeyongere kweyongera mu region ejipa so tuyine mu different stakeholders abakorwa mu Uganda AIDS Commission UNASO civil society organizations na district officials bona bari hanuye tugizire mu kastere ehuruuru ya umubanta bampa ahabwo kuba Mbarara mu banka state mba western region mu developing at the first rate so tugize twastagizire kitwa kwasa gukora akakooko ka siriimu kaza kutuya abana kaza kutuya abanyabuzare tusigare turi kubi munonga tureba numbers Mbarara temera twiko mu numbers Mbarara turi kubi munonga we talk turi abakabiro mu ihanga ryona turi mu 7.2 so twaba 7.2 ekikoreka abantu bona the commercial sex workers nibijo muri Mbarara tax long distance drivers nibijo muri Mbarara twagendera kimwe almost buri kimwe cyone kirungi cyona kijyo muri Mbarara so Mbarara nereta abantu bingi because waza kuranka Mbarara ineho it is a border isingiro iza Kongo iza Kasese iza Kabare bona motoka nizarara munuyi so nkito ka stakeholders nkito ka civil society organizations tugizire katwe kunganyire kimwe tuteri ehuruuru abantu bagende ba testing bamara ku testing abayemanye ko kubemerire then kwa kumara kumanya ko kubemerire ebe best yo kujya mutwarwanisa akakooko ka siriimu umuri wa TV West batu nabebe mbese umuntu waburije nana akureba washimikwa nakora kikureba ngo yajimba mbureke bantomwe imwe abakundeba mugende mu testing mwamara ku testinga mukamanya ko kumwemerire mugumize yo mwazo mu mafamily zanya abamazire kugira ngo bashwera mbe faithful ringa shimba bese gwa bakundwa bami then cyakashatu kuwa kuremese bwa mwejunyise kodo twihire cyo mpaho Uganda iri mutusiga ibi nebindi naza kwa no bitunga mahoro git agacenshira aba TV West siriimu Gideon aho muri Ramba